Okay, so khuluma nalezi inkabe siyakuzona bese siyabuya. Muzi wase South Africa, muzi wakwaZulu seKZN. La sikhona umuzi wasemzimkhulu. IHerigwala district. Uward 3 la sikhona. Entsikeni, sentsikeni. KukwaMhlongo la ekhaya la sikhona. Umama lo ugogo enganeni isimo sala ekhaya into eyenzeka kwasha indlu eyayila shiso ugesi yashisho ugesi yebo kwavele nje kwaphela konke ngobelele la ayikho vele into engamphethe akukho ugulo ongamphethe asakwazi ukuthi uphethwe yini kodwa ke buka ke lahle likhona ilendlu yabona lendlu ngane yamhla abantu abangaki abantu abawu7 angithi uyabona ukuthi kulala abantu abawu7 ibuke kahle iveze la istepsini la mawungena buke kahle buka nje kahle iziko la njengoba kubasiwe nje ukuthi ke abantu abawu7 futhi bazohlukaniselana abanye bengale abanye bebengapha abantu abawu7 abahlala la le umama la embhedeni wakhe ugogo enganeni ubuye uzoba wardrobe ngoba ayikho indawo ngizothi ke nami ngizoyikhalela nje ngizoyikhalela kumasipala local ngizoyikhalela emasipala iHerigwala ngizoyikhalela kwiprovince human settlement ngizoyikhalela kumuntu o business person wala nongalona ke business noma yini ongayenza ukuthi uzolekelela la ukuthi sishintshe isimo sala ekhaya mhlawumbe ke ngaphambi kokuthi ngihambe siye sithi isigodi iSouth Africa iSouth Africa isigodi siyenze iSouth Africa ibe ncane abantu basesigodini bayathandana bayazisana bayahambelana bayazwelana nalalo muzi ke ake siwenze ube isigodi lolu siza sifuna ngoba ngithe iHerigwala nje noma ngabe akuseyena umuntu waseHerigwala noma ngabe umuntu waseZululand noma ngabe umuntu waseGoli noma umuntu waseMpumalanga province obona le video aphakamise isandla athi ngingalekelela ngoba iSouth Africa siyenzani sifuna ukuyenza isigodi ulwazi usizi olubhekene nomuntu wasentsikeni kodwa nobuhlala eCape Town kodwa nobuhlala eMpumalanga isona simo lesisicela abafowethu nodadewethu bese kuthi omakhelwane abaseduze belethe noma yini abangakuletha kwazi ukuthi izingane zidle umama adle umama aphile bamthatha abanye bimse kuphi esibhedlela bafuna ukuthi esibhedlela into enhleke nengiletha la mina ngambe ngenza lokho kuthiwa infrastructure assessment inqalazinda bheka inqalazinda mangivika la erenkini yase entsikeni abashayeli odriver abadriver lapha abangitshele ukuthi ayi Msweli mawusubuya la buya khona sicela udlule kulumuzi uzobheka umama oxakekile ohlala nezingane udaba ke olukhulunywayo ke uSanthako KZN sikhuluma indaba yokunakekela udaba olukhulunywa uPoison njengohlalo ukhuluma ukuthi abantu abanakekela abantu ababheke labahleli khona kungabi khona izinto ezokonakala kodwa wena ube wazi ukuthi khona ongamthinta sibonge kakhulu einsizweni ezisebenza lapha entsikeni sentsikeni ya kuleya rank ngiyabonga kakhulu ukuthi ke nisikhombise umuzi size sobheka mama nguthembisa lutho asiphethe lutho esandleni thina into esuke siyiphethe siphethe uNkulunkulu kuphela ukuthi njoba sengikhulumile akuvamisile ukuthi kungenzeki kodwa ke sethemba ukuthi nalakha khona okuzokwenzeka kulesimo esingesihle lokho okwangampela asihle isimo siyacela abantu base South Africa asenzeni ubulungiswa siya ku 16 days lo 16 days okhulunywa ngokuhlukumezeka
ukuhlukumeza komuntu wesilisa ehlukumeza umuntu wesilisa ukuhlukumeza umuntu wesifazane ehlukumeza umuntu wesifazane ukuhlukumeza umuntu wesifazane ehlukumeza umuntu wesilisa kube zingane zihlukunyezwa obani abazali nazo ihlukumezwe abazali nansi ke eyami lo mama ngoba ehleli wemama uneminyaka emingaki 83 lo mama uneminyaka u83 lo mama uneminyaka u83 wabona wonke umuntu la kwenzeka isiga umuka kwazi wonke umuntu akekho umuntu ongazi nithini uhulumeni ngale gender base ayiseyona igender ke manje inqalazinda akuyona inqalazinda ya inqalazinda uhulumeni wezokuhlalisa nithini ngabantu abahlala endaweni enje nibe nikhona sikubiza ngani lokho ngoba mabehli nalezi izingane nje kulesimo lesi yonke into ingenzeka ungangena nombandla azenzele abahlukumeze abanukubeze bese sithini aniboni yini makunabantu abahleli kanje ukuthi ningaba imbangela yokuthi sithole sesikhuluma udaba lokuthi kunokuhlukumezana kune gender based violence kunabantu abanukubeziwe ngoba umuntu mangahle nje endaweni ekahle kuyakhona ukuthi nobani engazenzela ngizama ukuthi ke ake sikhulume lento ukuthi kulo 16 days ningayishiyi ngaphandle eyabantu abadala nabancane abangayinazo izindawo zokuhlala abahleli eindaweni obonga ukuthi ngampela ayigwinyisa imathe ngolimo lwase engapha eEastern Cape angehle ngobonda nje sicaphucapu ngethemba lokuthi ke senibukile ivideo izothatha isinqumo izimbobo ngathatha uthayela phela ngavala la yes manje makuza imvula ke kulesimbobo ngiyanethela ngaphakathi yeah ukuqala ngibonga lapha niphatha labantu abashayeli laba abanisizile la yes manje kuba ningenani nonke kuze kube khona ukuthi uyangazo uwayezithathela ukhundla elikholisa nibaze emotweni yakhe angeke ngiyisho ukuthi ubani wakho ngibonga yena la endlini bantu ngiyamcela uNkulunkulu ahlale namalale nami futhi sonke isikhathi ngoba umoya wami awupholanga angishiswanga umuntu intamo nizayibona nalaba phandle le ngamuke khona ukuze kushe yonke into engangithi nginayo izweni lapha endlini la beyikhona enkulu yonke into kwani akho amabhesi abantwana bengisawulungisa into yokuthi ngihole nami akho ma-ID nomfana olohleli la usezawozama into azame i-ID udliwe usizi la endlini into engikhathaza nepheka umntwana ngivele ngibheke lapha emnyango ngoba uvenathi gogo kuphekwayo ngibe mhlawumbe ngingakholile mina yabo cha ingiphathe kabi lento engiyona hayi ngiphethe abantu abankosi nibusise nginyawo zenu nokungena la kwamhlongo kwajoma angiyindawo la ekhaya ngokuphuma ngomkhoba nami hayi angiyindawo kodwa indawo zimelanga kahle azimelanga kahle uza abantwana besikole engibakhulisa ngophuthu ngoba nalutho engithi nje phambili esikoleni abanye ngabasazeza abale esikoleni abazoza nje kuvalwa nje bonke abantu behola ama-suitcase begoduka owami umntwana uzahola umkolo ethi iphi imali ugoduka uhleli emqashweni injalo-ke into eniyazini bafikile abantu bakamasipala la ekhaya yes angichaze le yeah khona lo ozala lo mntwana-ke intombazanyana bafika bathi zasalukwazi kamhleli la esitweni phandle nangintonga yami ngibhekizwe ukuthi ngithina ngisabona emahlweni kodwa sengibulisa ney'mbuzi ngithi abantwana alright bathi zasalukwazi uyakwazi ukubhala angiyakwazi ukubhala kodwa angisayiboni imigca ngizabhala ngisele ngizama umntwana ungibhalele uthini umntwana mwalapho wathi uphuma emzini mkhulu lowo wafikela washiya iziponje ezimbili nalezi ngubo ngisaba nokulala ngazo nazi ziwuthula ngoba ke phela ngilila qabala bendulo mina lingazi kahle ukuthi lento kufanele ngithoni ngilala ngale yami eyasinda makusha ngoba ngigula ngidla ukuze leyandlu le ishene izinto zonke nani okay babhalisa ke lezo zingubo ezimbili iziponje ezimbili ngabeka
nazo ngizipayitele lapha nebelala abantwana ngizidilela phansi ngithatha uselva beke lapha okay nalo wafika badla Nkosi yami umuntu ubani ikhansela nginceda abantwana ngalento yabo abayisendleleni yebo ngitshena umakhelwane ukuthi nilifonele na ngithi akazi ngaligcina lokho kuthiwa kuyavotwa la ngimazi ukuthi ubani ngitsheneni ngiyathanda ukubonana naye wancama-ke lo mntana abantu Nkosi yami bathi uyatisha uphuma esikolweni wayishova imoto lekhaya wafike na washo Usizi naye libona bengikawiki ukuthi ibhidi bhasi yayitshe udonga nabo zingilaba ababophansi yonke into engaphakathi kwafika izimvula-ke phela kwaludongo kwabaphasi mntana ngiyababonga abakwazi ukunyathela njenganani nikwazi ukunyathela la ekhaya mhlawumbe ngizangilali nobuthongo nomthandazo nje yona into enkulu Nkosi yami ngoba phela akekho umuntu ovela afa aqonda indlela kudlula ezintweni ngiyabonga mina nithe nithandaza ngabe ngithandaza ngilalele ukuthi labantu babekwa yini la ekhaya ngoba ngizithandazela ngedwa phela nasokufika abantu bazothandaza phambili yawofa ungithathe emala ngiphumulele Inhliziyo yami akusetshenzwa la ekhaya akusetshenzwa la ekhaya kudliwa le yileke engizayo ilungisa ngo base ngitshayela lezi zinto ezishileke kahle zabuya kahle kodwa ave ngikwesaba ukuthatha isitsha uNkulunkulu wami bokulinywa ukuthi thina besilima thina siyazi indaba okuthiwa isishovu izitshemzini ukuthi uyafuna abantwana ababazukulu laba bakhona le ekhaya abantwana nabegadeni bagcwele khona babhubha bazothi lengigcina ngabo abanye babo bazidlela le drink lengayazi ukuthi ubani igama layo babe sebekhuluma isingisi engingazange ngisishayelwe ngisikoleni engasazi abanye bashaya ofenedethe baba engabazi i-Afrikaans ngifuna ukuchaza inyani ngoba nisike nathandaze ngichumise into enzima kabi umthandazo akudlalelwa lapho nina nishaye uyini insimbi kenqeza endleleni yokuthi khohle umthandazo wini mhlawumbe ngizavuka la nje ngihlala hayi futhi ngizovuka ithemba likhona ngiyantonga mhlawumbe nofuna ungasahambi ngayo wena ongasezazi mntanami angikubonge ungayenzi lento ukuthi uyangazi kahle ubona iwele lami okanye ubona nje isalukwazi nesifana wakho wakwasikwelelisa nani isikwelelisa njenga nithathe wena nabekwa la nani isikwelelisa enzani lento hayi banginakekela osomatekisi banginakekela bonke thixo sibhozo hawu mama maye ave ngisaba lento leyo ukuthi nophuma emotweni uthi uxonga into yakho abantu abasha niyabazi bavele bathi lifulele ikhehleka siko ngehlekana kamzongwana nami bangibeka lapha ya abanye babo bajika ngale bazongibeka esangweni la ekhaya ave benginakekela wonke umzimkhulu wami ngiyawuthanda hawu siyabonga inkosi impela hawu ngiyabonga ezingabeni zami-ke hawu ey'ngabi zami nansi into esikhuluma ngayo ngeke ngibakhohlwe hawu siyabonga ngiyamazi angimazi kodwa banothando ngisho nalabantu abathatha imali thina basho ukuthi hey ethi imali yona sala sokhokha cha bandla bakhuluma kahle sibhozo bathi sakwazi bosokhokhile mhlawumbe ngikhokhela umntwana yes ngithi mina ukulapha ngemva ngikhombe engazi nobukhona yini abasho ukuthi yona okhokhela basithi angikaze ngixakaniswe yibo bonke noba ngazibiza u40 azibuza u50 azibiza u20 azibiza u1 noba wadlapha nginandaba oqhubayo nje yebo unomnye kumfana esinaye la elithi uMatutu lo mntwana-ke sengingena kuyena ngabasangiboni lapha erenkini lami lapha abantu bami bomzimkhulu ungithatha la esangweni angibeka ngihole isabi yazo ngibeka la esangweni funanga naye ngimbali Nkosi yami kodwa ngiyabesaba lapha akafanele ukuthi uyangazi yena mina ngibona umnyama anginandaba nalo nto mina ngasengikhohlwa nobuza nephuma la nyangizathi ubani ntombazane yami enhle ngiyakubona intombazana oyona imbuzi yes sositho lokhuluma ucabanga ukuthi abantu iy'mbuzi phela ngithi abantu abesikole bakithi hawu bakithi imbuzi zizihlafunele zingazingiphenduli ngiyakubonga konke lokho
mntanami ukhule mntanami uwenza umsebenzi unakekele nobuhleli phela ukhona nami unginake nami njengongenela unginakele mntanami why wena uhambe nabo brothers Yes. Ndodakazi wami. I love you Aw. ewe uthe Msweli Yep. yep nathi siyabo Msweli la Yes. bathi bagezi Bathi bagezi asibade. wazi noma kumbi wena Phela imsebenzi yabonakala. hayi imisebenzi ngiyayibona yona kodwa Msweli nje unalento Yep. ngazi ngiyona wangikhomba ku chest ngoba kodwa unonakekelo la ukuna Msweli sephile nabo la abanye bayagida abanye bawo leso sifo lesithini Yes. Ungakhoshi kakhulu ntombazana phela mina ngikhuluma ngibe ngiphoqa Yes. uthi baba wakho lo umama mabani Ukamati. oh wayikhona umathe la ku police station Yes. wabe wathutha beshimandla ningakhoshi abantu bakamsweli Yep. anibabi kumina nifana nembuzi edlubo baba Asithandazeni bakithi ukuxoshela imali.